Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Sangot ki MLA kila resign no haka jinglong MLA jongki haka step khat pratarik kelan got arjar pulai. Baro sangot kini ki MLA kila resign ban penyeso no shaka sang UDP haka ni jo kasngi haka jialang kapala long ha office jong UDP ha shalong. Kisan ngot ki MLA ki bala resign ki kinthop yu MLA ka HSPDP na Mokorwan uba Renekton Lingdo Tongkar u MLA Shimat na Nongkrem constituency uba Lambor Malnyang u MLA ka TMC na Sutengah Saipung constituency uba Shitlang Pali bat arngut ki MLA ki bala sya suspend hakaseng kongres kata uba Meral Bonds ie bat uba proses ti saukume. Mata kasing na kaliang jong sangut ki MLA ngila bu ya kasi resign. So speaker kalong naka party ke pangibik ba. De kemut mata kasing la resign. Bat mata kasing hi na kaliang jong kalong ba ni serung no mata syaka United Democratic Party. Dengan skam na kaliang jong ka jingrung bejongi mata syaka UDP. Dengan skam ka ngai kalong anang apa kelaju syu mata kalong ya ke party UDP. Mata ke belum mata UDP ke don nyau pangisan kalong khatar. Dengan skam na kaliang jingi kalong ba interest tong dia khandai kalong lai pui. They could UDP will lead the government in this year, 2023, after the declaration of the result. Kapan nak kena jing is a lead along yaka sorkar. They could jing kali kami mentak along naib ni magic number kakanda. They can argue if he along nak kena jing along and make sure that all 12 will win. In addition, along the kakanda along we have make amendment in Trishtam. Nakalang party kalong ban pendikinas kakandangin yo kalong life way. Di nakalang jingi kalong ba ang yo bandit ke sorkar. Ding iskinti da kajing John jingi nakalang jongki sangut isding MLA ka UDP. Ngeskam UDP kana yo bor kanang khan. Para ju ko por kalong nang paiba kalong bakin pai kalong saka UDP kumui naka nagawi di party kalong alternative government haknika akti kementah. Commission kalau mission jong ke party mata commission long for saving the state and also I can see that we represented nalon nang tang community kalong ba kasok community bagajing gela kan wan de kajing gela pi sok bong jingla kan wan nomor bang experience ya ka sansnem kajing aka hak badi bagani sorkar de nakamata ka jonga sibet masong takani na maro support ki bri kyong ba isok me people na masorka de histo ko long south nem na kalang jonga usem bagi parlok amali ba maral bon pa na kalang juba silang pali na kalang jongi kalong ba ang udon sa kalang sa congress bilon sa kalang congress dan daw udon sa kalang opposition sedian ba na kalang do tamukul ringkat bat ka group jigi karun kilami na congress tingi sasan kalong na kalang jigi hadin la perkhat gi perkhat ngi perkhat ta ta interest jong ka konsensi kalong milik bega ban I support kamut kalong banang le mapti sok ni ban halai don lengkat menta baka decision making jong sarkar kam the part of decision making ya juga por ke mapti sok miru dan don lang sarkar ne kalong ngi ong jile jimi meta saka ban sekian sarkar kalong tang development juga konsensi di kai gadon ha kan ni por menta na kaliang jong ki paiba jong jelahi bro kawai asal berkepat kalong ban ailat juga UDP bahkan peniat ya ke sorkar hak ni kentim ta pada community ko paiba juga jelahi bro ko bai ko belum tamri jong khas jintia betul even ni karils paiba hi ko kalong ba ila ailat juga NBP for the last 5 years kam ta ailat no kemarga UDP bahkan dalam sorkar dengan community wat hapeng sibon gi jinge ke bandar kaliang jongi ke kendu hak ni sansdam kiba kana panong babun isu babun gitu pengilaya ngilai persyang hi jengi community baka sokar ka batmai community ka long ba ila ka long yu ban ai ka jing ya ka jing syakri
Ito kung bolong mata ang isokmen, mata kasing resign. Parang iskam ng lipi berpikir sibit architect on se notify ya ka date of election. Sibit kis notify na sibit manungin long ya ka election kalong nakabenta jong state jong. Tek sibit baka election ka bandang kaliw jong face kalong IT ba. Speaking IT ba kalong ba. Kin pek menurut yang menurut hampir menurut cepat nakabenta jong ka. Ya ka jelahi berapa kembang jong habis sini mentang. Abang kerja dengan mikmat kambut teman-teman nak kerja kemudian kambut nak kerja kalau ai tambah ai scheme ni ki scheme ke bangi ai sebab kami ni important kalau baik kita juga personality but leadership quality ke jong leader nong to kami ke long ba nak kerja ki dengan sarkar menanglakan syai ke long nak kerja dengan approach long approach katu ngau saus nem tam nak kerja dengan opposition hati belah hadin bala yang jong temukul gelemi nak kerja jongi sangut nilai lecu nilai gelong tambal kerjaan ya ka NPP kalong ba NPP tang nakadaw kalong bangin yo in kadem nam dakaroy ka pa jong to pansin city bro away dito ya mataka alam dong naru mataka sini nabarkan ni city be ni sti juga ni mataro ani sini la ko siya mata siya present UDP kalong manakali jong IT mata siya chu kalong mataka sini kalau join mata siya UDP optionally tebut mataka sini ke bandakali juga kalong optionally bar UDP di brush kat tu wang penalih aja pi kelang bato di pi ke dalam sarkar dan pi hang ni kan habis tu hak kajing piar hang ni kalong benda ni satu kalong ba pilot banyak ke plane udah nak kaliang NPP nak kaliang jong you nak kaliang jong ka UDP tu ka major alliance dan major partner apa ni sarkar ni nak kaliang joki ngalas omar yang kiko pilot masjidan mentala di so ka syong berkat pilot nunya pilot tinggal ingin lah benda ada fact kalau ba silong badang kata kalau ba hila teng kalau ba palat udah palat duna udah bakla palat menunu oi palat bakal mun ale pi bakla palat biar la job tinggal ingin kai bagi dengan jengai kalau ngai pi men ya gimdan ko condition ni tinggal kai mengobserve pi silong ba ngangalong mikmat la kam slam hak ni bentang la ibang observe ni jengai kai bang observe jengai kalau mak NPP kam ju respect yaki partner la job ni ka alliance la job lagi padok la jong ila daga jarkat baka NPP mata kalong respect ta lais lagi partner long in every issue dengan skema ta por ko join responsibility kan bidang ta kadaw ko banda kaliang jong ka nakaliang jong UDP kan syai nakaliang NPP buon issue ko long ba teng ka UDP have to speak against mata government against NPP bale ma they take them into confidence depend na ka por lakari nakaliang jong party nakadai menunur kren persyabe sokar bagala long ba kasokar kecil ended kamtik dengan yaki partners into confident atau kadau have to speak against them tiga pelong inga pada pelong inga ban join ngai yaki saka UDP itu tu kalau ngajong ni pai ba kawin ngai mikpat da kemulai konsensi ke pelong long very sensitive but complex berhang teng segi hang teng don long para kasih sudah hispa para kasih Orang di kursi bahaya silak tam dengan seperti dari talking about population dan silak tam di nasional hantai. Mata di botas to rasim sisi asli mata yang sekrasi sanpo mata kalau sapun daja tam sa apply ni nak poi mata sanpo aja. Dengan bikin nang tai wakata ke along para kasih. But issue bade je nang tai babon hang tai para kami nang tai. Bun gilda NGOs berkami nang tai. Dengan kalapit bah hak abadi kelong nakabenta jong isu je beriu tinggal don kongres anak don kongres kuntu apa ngape isu je beriu restu kongres ketika national party ini kelong dia thinking only for national interest not thinking about the indigenous interest ini hak think nak so national ani ka khat nak national mata kemdan khanam ta indigenous tinggal pun ke isu angka PK isu je ka isu jong ILP ada isu ILP apa mungkin ada yang keren isu ILP ngapai kongres wistu ada kongres ada tu kapom tentang kongres pihadu katahi ngapai kan ada yang jengki lamno nak leader udah ketup mukul but we leader kabunda kalian jengki kalong ba adu kata betul from the heart bagi long bandang lagi ban so komen mengin demand ILP video ILP kamdon nak jengki mabalai ini apa lamno apa ke parti jengki option di parti kan Malaysia kata kalau kami important ada kata tapi bukan isu je beriu kalau pada kalian national party kan belong interest dengan apa khat belong soft kan nam itu isu je beriu kan dengan UDP ya UDP hi ba khambol leader
di lenda ke lap nong ke lida ke bah aban ka mensim ka bah ku aban ke mensim ban sakri je priyo ban pe isu je priyo mangi hapan perkhat nam ta je priyo jang lan ngi ong kumno ru binong pe jal party election je priyo ndai pi lap nong kat bo dan humility bah ni kenti ka mentah de maji dan lang nak liang jungi humility kan compare here kan very different ingin mini important kan isu kan take isu je priyo ba isu ka ba lap nong bro sikata Basta la kadang LP la kadang mata kadang bodoh isu la kadang motor la kadang ni ka inclusion jo khasi an garu with education la Parsin of India la kadang berkhoi nging la kadang ku jungi ke lomba angin press bi syahmat lang balen na ba kita perkhat nam daga jela ba jong ki brio jong kan ni ke long tang ai ke na kaliang jo ka ibang ngana mun ong pisu ko mata na kaliang jo ngai ka long tang ba masen palau la mun batai kai ka what is the future of the Congress party in the state even the country as a whole tang ba bensen de bapti sok me kalong ko ngatam don chip Congress you have no right to speak anything about the Congress only the president of the Congress party can say what is the future of the party that have already been designed in the coming days at nom la nong ang de am da pan pasal jadi om mutar jar khat bepikiran kataru along bi ni la jung nakaliang ngajuni hap ko ha kalong ba mau pelak yang pin nakaliang mau pala ong bagi imali tinggal ngamtip ngokren o ngatai amdi kalong nang lian juga kalau bah Ukraine abang Ukraine ni dia pada kita giwe kita giwa ki MLA Kongres bensua kai mangim dan ka bor i belum matahi kalau mangim dan ka bor ngim dan ka bor nak lian tu de bang mamsak dengan isam Ukraine lejong bar kalau for many years Congress party rule the state of Mekhle de ka bor jong ki ba ka bor ap nang ka bor jong tu giwe to de mention ni ka teng dong pe during the time of ka jong kita gi video ke de ka most corrupted de mata pada dia mata pergi lekor. Dia kalau nong ngam tiup kan ini, maka belum mata kalau orang kongres tu mafisu tu mata, kalau don kongres babun oleh temukul, dia bangi berkan nong.